Ajde Verka da voziš. Nećeš? Nema ništa toga. Verko stavila i izlapila. Pa ti bagi glumica, smej se tako brati. Izlapila baba i nema više vožnje. Sve više. 10 će biti i peta mojim. Podmoli se ja jutro 10 godina, a? Pobrkam, nije mi jasno već toliko kad vrše. Kolar je, to mi nešto poznato. Tamo. Ga ovaj nagazio, da. Još Brodsko, bre. Evo, 130 milja na sat. Evo tu. Tamo koji šmirmaju, neki dobro kao drmi. Šta ti bre čovječ, šta se usre? To je kamion je ništa je. Da vozi, ali jebi ga. Imamo da vozi.
This is, we're going now to a mountain nearby Belgrade called Avala. There's a TV tower out there. That tower was destroyed by the criminals, NATO criminals back then, 15 years ago, I believe. Time going fast. Yeah, nice, nice. Nima srne bre Verk. Huh. Nima match. I wonder if you have any bears. I'm sure you got elks and deers and all the other things. I wonder if there's any spring water around here. Aj, sad sam nabio se ovaj točak, jebi ga, ide uspred. Pa ima one brzine možda nekakve. Here we go. We're going to see that TV tower. Some kids over here. We're on top of a mountain called Avala. Used to be a island. Pannonian Sea used to be around a long time ago. Evo je Verka dovela ovde. Gdje je toranj? Šumica, bre, nema. Last time I was here was maybe, who knows, 40 years ago. Pre 40 godina možda sam bio. Pa da. Misliš još kad si išao u školu? Ovdje šumica, bre. It's a new TV tower. Ajde, Verk, se vodiš na konče. Mali konjić. Kaj ti vodiš? Ajde, ja ti prikujem. Da mu dari već. Ničeo mi dali nego da dali. Ajde na jelen pivo. Tamo, preko ona, u kafanu. Ovo pa ima i ovaj autobus za Turek. Kako je otvoren. Pa da, imalo je kako sad je valjda prošla sezona. Pa šta traži ovaj autobus ovdje, dok je prošlo za? Figurice ili ono beše one filane bombone, sad ću ne važi. Beži tamo nešto ide. No to će tako da bude. To mora tamo, ja mislim. Aha.
Pa ima parkiranje, viš ovdje. Parking. Da može. Možeš penješ na kanapi, jel? Ajmo ovim putem lakše. Vidi gdje Šurlija rade. Što nema i druga posla. Šta ti fali je? Jebe Verka. Vodi me na toranj, jebi. Ja idem naprijed da ti znam. A ja pratim samo ako nije preko stepenice. Ali onaj selfie ne da je ispao. Znaš kako selfie ispao? Slika Milan, a Mija od pozadi slika i on, znaš. I ne da je ispao. Svi ono u redu, nakon. Svi smo u redu, jedan za drugim. Ali visoko. Baš je visoko. Nije gledala toliko kao sad kad pogledaš dole koliko ima vozila. Here is Avala Tower, TV Tower. Came from that direction. It's a highway out there going from north to south Europe. Over to Greece, Bulgaria, Turkey. Verka došla mi da suburbs of Belgrade. These gates. I'm only far away, I can't tell. This is some surrounding villages. Beli Potok. Some other this north side, Belgrade out there. We got this road. Yeah,
Stavite to kod Elene, zagrli ruleta. Vidite nas. Buda maši. Ćao. Agencija tisne. Ajde, stavite. Kaj smimicu, rulet. Rulet. Duki, agresija. Ajde, čekaj da vide. Staviš. Gledajte vam. Buda. Gledaj, Buda. Sad ovdje niko ne sedi osim vas, tako? Sve? To mi se nije ovo čoko. Sve to. Skačemo iz padobrana. Da skačemo iz padobrana. Šta oni pao tamo? Šta pa? Neka vatra nešto. Mladi se ljudi, vidiš. Vidiš ono mladi, sad pališ. Da ga kažnjavaju, to samo sve da se pališ. Stilu sve. Alright, ladies and gentlemen, we are here at host Mrs. Zora. So we gather over here to her house, it's a beautiful house. Huh?
O, imam i rakiju, šta ti? Like pack, DM pack. Peko rakiju, pa je tamo snimao kazan i ono. Gare, kakvi su kolačići? Vanilica. Vanilica, cookies. Poslaću im recept u Ameriku. Ili srpski poljupčić. Poljupčići? Da. Something like a kiss cookies, I don't know kako je. Ima. Tako da. And Vidi se to. TV Tower is right there. Izađi napolje. Na terasu? Oh, bio sam. A sa terase Zoki bolje će. Yeah, but it's Ili interesting. kroz moju sobu na terasu pa ću Interesantno celu je, Ajvalu slikati. interesantno je da bude iz kuće. Je. A, pa da. A, evo ga, uvatio sam. Ja se čoni rolatno. Ne, dobro, evo, imam ga. A ga sa njom možeš privučiš? Marina ga je volja. Pa ja vidim s ovim neki put bolje nego... Ja, milion. Smejte se za kameru. Smej se, Niđo. Thanks to Mr. Aca, we had a krempita and šampita. Are my favorite. Favorite, znači, volim. Odmah pa se poređe od odmah. Aj dolje i nekako, ali gornje. Verka, nemoj da mi tu filozofiraš, vidjela si oču takvu, da je stavio na kompjuter i samo napravi drugo. Znaš one zvezdane staze? Ako bejagi. Sećam se kad sam bio klinac, Zoro. Či zazim, doneseš jednu to. Zoro, kad sam bio klinac, ja se nabijem u petak da gledam one zvezdane staze. Da.